Tanja Savić mjesecima je razdvojena od sinova Maksima i Đorđa, koje je njen suprug Dušan odveo u Australiju. Koliko pati za nasljednicima, Tanja je iskazala i emotivnom porukom, koju je sada podelila na društvenim mrežama. Majke nikada nisu same u svojim mislima. Majka uvek mora razmisliti 2 puta. Jednom za sebe i jednom za svoje dete. Majka razume ono što dete nije izgovorilo kada ste bili bebe i na pedalj od mene. Pokrivala sam vas ćebadima da vas ugreju u hladnim noćima. Sada kada ste daleko od mene sklapam ruke i pokrivam vas svojim molitvama, poručila je Tanja u poruci posvećenoj sinovima. Podsjetimo, Tanja Savić godinama je sa porodicom živjela na relaciji Australija-Srbija. Početkom ove godine boravili su u Beogradu, gdje je Tanja planirala da se posveti karijeri. Međutim, u aprilu mesecu njen suprug Dušan Jovančević odveo je decu u Australiji.